vas zanima kako je noć u Petrinji protekla, šta je ovdje? Evo, ne znam, valjda je benzinska jutros otvorila i kolona je ogromna. Ogromna je kolona. Tu se dijeli. Znači, dok ne doživite, teško je za opisati, znači, potres za potresom svake minute, cijelu noć. I to jesu mali potresi u odnosu na ovaj jučerašnji, ali svejedno nije ugodno. Mogu misliti kako je starijim, nemoćnim, psihički labilnim osobama, to je horor. I onda ujutro ova 3 opet jača. Ja osobno sam imao sreću da moja mala niska kućica nema većih oštećenja, iako je 60-ih rađena. Tako da sam noć proveo u svojoj kući, ali nije ugodno. Nije ugodno. A da vidimo, da, vatrogasci su na intervencijama. Promet se odvija. Idem probat naći kruh i vodu. Pitku vodu. Ne bih baš sad pio. Doduše vode nema, samo kapa pomalo, ali da vidimo. Bila je najavljena kiša, bar sam ja vidio da će biti, međutim za sad je, noćas je padalo, ali nije bila jaka kiša. I sad je vedro, a bar nešto ovi krovovi dok ljudi sebi ne pokrpaju, bar kuće koje su ostale čitave, da ih sad voda ne uništi. Inače, jednosmjerna ulica, sad su je prenamijenili za oba smjera. Sad najveća koncentracija u samom centru, koji je, kao što ste i vidjeli, najviše stradao. Pitanje je što je s ambulantom. Jučer sam vidio da je iz zgrada hitne ambulanta i pored također oštećena. Sad dolazim do ambulante. Da, izvana vidi se da je zid napukao. Sad, da li je to, to će tek statičari utvrditi.
vama. U smjeru Gline. Da vidimo kakva je šteta tamo. Bar ovo što se s ceste vidi. Da, ovi dimnjaci sa strane, ovo ako padne, ovo uništava sve. Zanimljivo kad gledate ova oštećenja, znači u biti kad trese ili na sred ceste ili uz samu zgradu, jer dimnjaci i crijepovi se kotrljaju prema cesti i onda ovaj dio koji je direktno uz, na nekim kućama dobro ispadne ako ste uz samu kuću, međutim onda na nekim drugim gdje cigla otpadne, onda bolje da niste uz kuću, tako da ako je ikako moguće na sred ceste u biti jedino ispravno rješenje. Probat ću se malo provesti okolnim ulicama. Ljudi eventualno koji ne mogu do svojih kuća možda vide na ovoj snimci. Ali ide malo prema, aha, tamo su šatore digli. Da, ovo je, aha, tamo je i vojska. Dobra. Idem malo prema Glini da vidim. Ove kuće novija gradnja. Ne vidim veća oštećenja. Iako ovo je sve, ja mislim, bliže epicentru sad. Sad dolazimo na ovaj uspon. Sad ovaj dio su obnavljali u više navrata jer se cesta tu, iako su je obnovili, cijeli bio se trak, dio kolnika se urušio totalno prije par godina, iako je bio tek obnovljen. Da vidim sad, nema nikakvih upozorenja, znači da su naknadno valjda dobro napravili, sad ćemo vidjeti. Znači ovdje vam ide uzbrdo dvije trake. I ovaj desni dio, ali jesu pukotine, evo cijelim potezom su pukotine, možda nije baš najpametnije se ovuda voziti. Na rasvjetni stupovi su iskrivljeni. Da, ovaj trak, ovi se voze u desnoj traci, iako imaju ovu lijevu, a desna traka, i dalje je on u desnoj traci. Ajde, dobro je, sjetio se. Ništa, ja ću se sad okrenuti to.
A sve ove niske kuće bolje prolaze, tako i moja, iako je stara. Kako su zgrade prošle. Ne vidim baš velika oštećenja, to je dobro u svakom slučaju. Iskreno nisam siguran kad je ovo građeno. Ove nove su čitave potpuno stanovi. Vidimo se može ovamo. Ovdje se maknem. Pustit ćemo službu. I evo što su vam ljudi, znači vide kolonu i sad svi moraju preko mosta prije i zakrče iza mene. Ide i ona iza opet baba, iako vidi da je zakrčeno. Joj, ljudi moji.
ću na obilaznicu nazad. Koje su kuće kvalitetno napravljene. Evo, neke su gotovo bez ikakvih oštećenja. Nema ni napuknuća izvana. Baš nema nikakvih oštećenja ni na krovu ni na fasadi. Da, ako su nove kuće po standardima, onda je to dobro.
sad ono, da li ovi svi ljudi na benzinsku idu ili... Da, dok smo u ovoj gužvi da vam opišem kako je bilo u biti za vrijeme potresa. Znači 5 minuta prije potresa meni su dečki iz servisa došli doma zamijeniti akumulator na auto. I taman što su otišli, spremam se sjest u auto i kad je grunulo. Znači, stojim pored auta, ali to vam je onaj Elvis Presley place. Znači, koljena, lijevo, desno, pokušavam se održati na nogama. Smijem se, ali nije bilo ugodno. Nije bilo ugodno, ali da je mene netko u tom trenutku snimao, ne znam na šta je to ličilo. Idem ja ipak zaobići ovo. Moj deda, još gore, još.